Наливали приготовленный кофе в особые миниатюрные чашечки – фильджан на несколько глотков напитка. Они не имели ручек и были с округлым низом, из-за чего была необходимость в специальных серебряных или медных подставках – зарф, в которые вставлялся фильджан. Подставки зарф могли быть выполнены в технике филиграни, резьбы, гравировки. Qarşı. Sağ olunuz. Kelgeniz için çok sağ olunuz. Siz de çok sağ olun. Uğurlu yollar olsun. Sağ olun. Біздің халық бек қырланды. Bir yaxşılık көрмеді. Sürgünlükün tek duygularını, көз yaşlarını değil, rakamlarını göstermek. И очень часто в последнее время повторяем, что мы выжили благодаря женщине во время депортации. Мы не просто выжили, мы как народ выжили. Мы сохранили свою идентичность, крымско-татарскость. Selam aleyküm Hasan ve Feride. Su toprakka sinген gibi Zeynep de o kadar tez Akay'nın evine alışıp ketsin. Zeynep'imizin umuru de bu suf gibi temiz ve güçlü olsun. Akayım çok laf etkenlerden. Belki de körgendirsin. Ferhat ağa. Babanın sakalına ne aytayım? Bana yalvarırım. Öldürün beni yalvarırım. Hoş geldiniz Samet Bey. Hazırsınız mı? Hazırım. Rakınız var mı? Selam aleyküm Bekir Fıratович. Aleyküm selam. Ne oldu
olayamın da. Ana kıskan terlik kızlar koşede sıra tizilip turalı. Birisini oyunga davet etesin, kucaklaşıp oynaysın. Bekir. Selam aleyküm sevgili komşularım. Vay anam!